Hakalengko snem sngiha kebasis pak kendai jong melung ketem riboy urolensen shadap bangkwai dwar ublei ubdir unong tho ya ka jingrwai ke bapau la nega riboy anthem. Ban pensa nam ki bahayang bahasem ke laplat ka bega kot kebala tho bat penwandur da ukhon rangba jong new melung kebala ai kerteng lapoi ingpor ha ka YouTube channel rolensen shadap. Ya kini ka kot baga jingrwai la yo ban plat pat ba ha ka program ka bakerpang belalong ha kisnong maurong kasnong ka basyong basa uniu melung. Ya kebelawan ban plat pat ba UMLA ka mau hati constituency uba Charles Marngar ha ka jingdan lang UMLA ka nongpo uba Amiral Bonds im u Presiden ka Kur Shadap uba Arbi Shadap u Pastor MS Shadap lembat ki bahayang bahasem bat ki bagi La ban kro hang ni balakai umelung bapau jong distrik Ribhoi urelensan Shadap bangkwa hedwar ublei ha kakat kendai trik ujeliau Syahjar kendai sepakat sau. Bat ulah kelak no hak arterik unailar Syahjar kendai sepak kendai puar. Ha kejingyak linti kejingim jong u ulah no senyang hek babon kiliang bat ulah long nong thok jengrwai bat nong thok poetry bapau jong kejela kam tam kejengruai jong Ribhoi anthem. Kabagi nong syok snong dengan distrik ki penan kamyaka kum kejengruai it distrik haki program baper. Ulah long ru no hikai haki tu isnam bat ude uweiru negi reurang ba uba iet ba ya kamei mariang. Bat ubaju kentui ki baipat ban iet bat sumar ya kami mariang. Na kaliang ini kongsan dengan kesini ba ajin keren kila perto yu senyang jong u rolensen Shadap bamkwai dwar ublei. Ham tam kejing ruai ke bapen sanam ialah ke distrik. Kabu ulat ho bat kipat ba ki perto ya ka haduk menta. Ha ka ba kila perto ru ya kejing bot denjat jong ikon pat ha kasap kapong ba uba rolensen Shadap udan kata bantok bentar kam tam kejing ruai bat ki poetry. Dan ru kam shane